yigeze kundya inzara. Yani hata kwa Morning Glory muambie nimewahi kuliwa na njaa. Mfite abana batanda barindwi bose bagira apeti iraturya inzara. Mimi nilikuwa na watoto 7 tukaumwa na njaa. Noneho ngenda muri Kampala mu mujyi ngira ngo wenda nabona naho nubona akazi ko kwikorera igikorwa ndakibura. Ndongera ndataha igihumbi nari nabonye cyo kuri imodoka kirahanuka. Convoyeur aranishuza akaza kunkubitira mu modoka mfite abana barindwi. Yani nilienda Kampala ili nipate kazi nikakosa, hata pesa nilikuwa nimepata ikaanguka, hata kwa gari walikuwa karibu wanichape. Za gutabarwa n'umuntu umwe twari mu modoka naho yabonyeho nabwirije muza mubana n'abantu amahoro. Yego kuweni na watu vizuri, nikasaidiwa na mtu tulikuwa kwa gari. Abwira convoyeur tu uwo muntu wavugisha mureke ndishura ngo arangize nzaba kwisa. Mimi nitawaongezea. Iyo ni mani hivyo. Yes. N'abantu bashimye. Ni Mungu anasema hivyo, ni watu wameshukuru. Kandi tena ambao wako na furaha. Na tena wanafurahi. Ngo sinobona ukuntu no bivuga. Mimi siwezi uona vile nitaeleza. Uzuri hinzu hano imyaka yose iri hano waje takandu waserukanya hano none bitangaza. Wewe unalipa nyumba na ulikuja bila kitu. Uzubona mafuta ya kwisiga, uzubona korogate, mwe mwagaza mu iborosa na makara. Wewe unapata mafuta ya kujipaka hata Colgate. Nawe usigaye wambara iriba rigafata, ipata rigafata, urabiza amateka ukuntu. Wewe unajua historia yako vile ulikuwa. Anzura kigisirima ndikirage. Acha kwanza kisirimba. Turacari dufungura introduction. Yani tunafanya introduction. Mzamuri bikansi. Pandisha utukufu. Sema haleluya. Hima mambo. Yanga ya sikasho. Amen. Ndakakubwira. Acha nikwambie. Nuja gutanga ishimwe. Ukitaka kutoa shukrani, tugatange puruya. Usitoe habari ndefu. Wewe uzazamuke. Wewe panda hivi. Ibisakurizimana ndibishaka ngo ubanze usakuze. Wewe yale ambayo utatoa. Ibisakurizimana ndibishaka ngo ubanze usakurize mu bantu. Yale ambayo yanampigia Mungu kelele hahitaji kupiga makelele kwa watu. Wewe peke yako. Wewe jipange na hekima yako. Alafu pande hivi. Izizo nibwira kubagirira. Mimi najua yale nawazia kuwafanyia. Si bibi ahubwo ni byiza. Si mabaya wala ni mema. Nimugira muke. Fanyeni. Muzamu. Amina. Amina. Umushire mu isirimba. Muniwekee kisirimba. Ngo nyiramuco atangira haleluya 8. Alafu nyamuco apige ashauti haleluya 8. Kandi ngo dukomere Imana amashi. Na tena tupigie Mungu makofi. Iyo ni level y'abantu batigishijwe. Hiyo ni level ya watu ambao hawajapata elimu. Ariko abantu babonye amashimwe y'Imana. Lakini watu waliopata shukrani za Mungu. Umuntu yateguye gushima aza yategura neza. Mungu mtu akiandaa kushukuru anakuja vizuri. Alafu analeta. Kabwira Imana ngo wankoreye. Anamwambia Mungu umenitendea haya. Letao sadaka za shukurani nyumbani kwa Bwana. Kwa kuwa nitawarudisha wafungwa wa nchi hii kama kwanza, asema Bwana. Amen. Komera Imana amashimeshi. Pigia Mungu makofi. Namukiriza umuntu mwisharanye iburyo n'ibumoso. Salimie mtu mmeketi pamoja. Nari kumubwirire ngo mwambie ya kwamba tegura ishimwe risakuza ku Mana. Andaa shukurani itakayoleta kelele kwa Mungu. Kubera kuko turushe kandi twaje mu gitondo. Kwa sababu tumechoka tumekuja asubuhi. Reka twinjire muri intro gusa yonyine hanyuma ibindi turacari kumwe nawe. Acha tuingie kwa introduction na mengine tuko bado pamoja. Mwene data yavuze amagambo y'ibyakozwe n'indumwa. Ndugu amesema maneno ya Matendo ya Mitume. Hari umunyabwenge wagazuye iryo jambo. Kuna mtaalamu amepanua neno hilo. Avuga kuko ba Petero ngo babonye ibintu bibiri. Akasema wakina Petro waliona mambo mawili. Ijambo rya mbere. Neno la kwanza. Ngo babonye ekonomi y'urusengero kuko yari imaze kumanuka. Kuko abazaga bose mu rusengero bashikaga hanze bakadiviza ku mafaranga bagahezuru ya mutipe wari hanze. Yani waliona ya kwamba kuna uchumi kanisani, kwa maana wote walikuwa wanakuja kabla ya kuingia walikuwa wanampea mlemavu.
nukuvuga ngo Imana ikorana n'abagiriye yerekwa kandi Imana igendana n'abagiriye yerekwa n'abaguka n'abahabwa sipo ubufasha n'abantu bagira ibitekerezo byabo. Yani ni kusema Mungu anatembea na wale ambao wanafunuliwa na wale ambao wako na ufunuo, Mungu anafanya kazi nao. Imana ntizireba kuko abantu bareba. Mungu hatazami kama wanadamu. Usomye kuri 4 no kuri 14 ibyakozwe n'intumwa urasanga uyu mutipe ngo yaramaze 45 ari aho ngaho abyagiyeho. Ukisoma 4 na 14 bwana kawe haraka mimi hapa sasa naingia sasa. Ukitazama 4 na mstari wa 14 Matendo ya Mitume utapata mzee huyo alikuwa amemaliza miaka 45. Kubera kuko ngubwo yaramaze kubaho hantu ngubwo bababonaga ku 13 ngo babona bafite ubushizi bw'amanga kandi ngo bibuka kuko batize. Number 3 ngo bamenya kuko bagendanye na Yesu. Number 4 ngo baje kurunguruka basanga ngo bahagaranye na wa mutipe yakijije. Kwa sababu walikuwa wakiwaona hapo, waliwaona wakiwa na ujasiri, wakiwa pamoja na mlemavu huyo. Biblia shamba ry'Imana riravuga ngo arangije gukora ico gikorwa. Biblia neno la Mungu linasema baada ya kufanya kazi hiyo, abantu benshi baratangara ngo babonye kuko wahoraga kwirembo kuhaguruka. Watu wote wakastaajabu muona mlemavu amesimama. Isi ntabwo ishaka urusaku ndishaka n'amagambo. Ulimwengu muremure ariko wakora ibikorwa ukavugwa kuruta abakomeye mu mazina yandi. Yani dunia inatamani wale ambayo wanafanya kazi, inatamani matendo ya mtu. Mana ufashe mwene data tujane. Asante. Nimuzamuri ibiganza. Pandisha utukufu. Nimuvuge ngo haleluya. Semeni amen. Komera Imana amashimeshi. Icyakabiri, neno la pili, Petero ngo yabonye. Petro aliyotazama yabonye kuko atagomba kurangara mu cy'Imana yamushizemo, agomba gukorera muri season. Aliona si lazima azubae bali afanye kazi ambayo Mungu amempea. Wakati wake. Biblia irambwira ngo arangije aravuga ngo Biblia ikasema baada ya hapo ututumbire, ututazame. Hapana ndumbire. Si kunitazama, udutumbire, ututazame. Tidufite. Sisi hatuna ifeza. Hatuna fedha. Ariko dufite, lakini kile tunacho kiraruta ifeza. Ni zaidi ya fedha. Ni cy'ubwami bw'Imana. Ni hiyo ya ufalme wa Mungu. Reka mbatangarise. Acha ni watangazie. Abafite iby'ubwami bw'Imana. Wale wanayo ya ufalme wa Mungu. Baza bafite amashimwe asakuza. Wanaleta shukrani na kelele mbele za Mungu. Nimuzamuri bigaza. Pandisha utukufu. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Petro ni umuhanga. Petro ni mtaalamu. Iyaza kuba ngabiki kinyejana. Kama angekuwa ni watu wa kisasa. Aba yaravuze ngo ndiumbire. Angesema nitazame. Akiroza wenyine. Anajiwekelea peke yake. Lakini kwa sababu alikuwa kwa ngazi ya juu, akasema ututazame. Izo dufite. Yale tunayo. Reka ngubwire. Acha nikwambie. Mbaraga zawe. Nguvu zako. Mbaraga zanje. Nguvu zangu. Mbaraga zawe. Nguvu zako. Nizo zisasiza hano. Hizo ndizo zinakuja. Tukahimbaza Imana. Tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu. Tukasakuriza Imana. Tunapiga makelele. Mungu anasema tazama na kazi niliyowaambia wanaifanya. Namukiriza umwicaranye. Nimsalimie yule mlekezi mmoja. Umundagirwa nundi. Mtu anasaidiwa na mwingine. Nimukomere Imana amashimwe. Pigia Mungu makofi. Ise kuye ama oko yawe Yesu singitinya isuzumu kizibo seguye ise ama oko we ama oko yawe
tumesoma ni mvuke ya Anatoti. Sorry? Ni mvukire ya Anatoti. Yani ni mzaliwa wa Anatoti. Kandi Anatoti. Na tena Anatoti habaga ibintu bitanu. Kulikuwa mambo matano. Ni muzamuri biganza. Pandisha utukufu. Muvuga ngo haleluya. Amen, haleluya. Ijambo rya mbere. Neno la kwanza. Habaga abanyabwenge. Kulikuwa wataalamu. Ndamukirizo mwisharani. Musalimie mnayo keti pamoja. Ndugira ubwenge uzutanga amashimwe adasakuza kuma. Hakuna yule ambaye ako na hekima hawezi kosa kutoa shukrani ambaye na makelele. Azatanga amashimwe asakuza kuma. Anatoa shukrani ya kelele. Ndamukirizo umubwire ngo ni wewe umunyabwenge wo muri kikinyesha. Usalimie mwambie wewe ndio mwenye hekima ambayo unatoa shukrani ya kelele. Nimshake muramukanyije naje mukazi. Salimiana ama msisalimiana. Mimi nimekuja kazi. Pandisha utukufu. Haleluya. Isi dunia ikunda abanyabwenge. Inawapenda wenye hekima. Nubwo ko baraka. Hata kama awe mlemavu. Ariko afite ubwenge. Lakini akiwa na hekima. Namuheza ijambo. Wanampea neno. Mshusabura. Kwa yale utakosa. Tukabura ubwenge. Usikose hekima. Imana yaratangaje. Mungu ametangaza. Yaravuze ngo ubusa ubwenge wese. Akasema yule amekosa hekima. Asa kumusaba. Akuje kuniomba. Nukuvuga ngo edikota y'ubwenge. Ni kusema edikota ya hekima. Ni igikorwa cy'ijuru n'isi. Ni kazi ya ulimwengu na mbingu. Waganda n'ubwenge. Yani yule anaitwa n'ubwenge. Ukiwa na utaalamu. Ukitembea na hekima. Yes. Pase. Amen. Kesho badilisheni maneno. Mzamuri biganza. Pandisha. Sema haleluya. Haleluya. Ico gikorwa. Kazi hiyo cy'ubwenge ya hekima. Nico kigiza Imana n'abantu. Hiyo ndiyo inaonda Mungu na watu. Abanyabwenge nibo bandika ibitabo. Wenye hekima ndio wanaandika vitabu. Abanyabwenge nibo bazabahabwa ijambo. Wenye hekima ndio wanapewa neno. Uru rusengero ni abanyabwenge. Na kanisa pia ni wenye hekima. Pastori muri abanyabwenge. Mapastors ni wenye hekima. Habe n'abachamani ni abanyabwenge. Hata wakina chairman ni wataalamu. Abantu bose bayoboye ni abanyabwenge. Watu wote wanaoongoza ni wenye hekima. Cyo cyatumye umugabo witwa Salomo. Ndio maana mzee anaitwa Solomon. Soma abami ba mbere. Soma Wafalme wa kwanza. Ibice bitatu n'umurongo wa 12 n'icumi. Mlango wa 3 mstari wa 12 na 13. Basamukana ibitambo igihumbi. Akaenda mlimani na zabibu. Imana itaravuga. Mungu kama hajaongea. Ariko ngo yirefera kuri pase. Lakini akafikiria ya kale. Arasha muri pase. Alipotazama ya kale. Ngo asanga Imana yavuganye na se Daudi. Akapata yale Mungu ameongea pamoja na babake Daudi. Kandi yaravuze ngo bazagukomokamo. Na tena anasema wale watatoka kizazi chako. Yeye mwenye hekima. Nibagira ubwenge. Wana hekima. Bakazi imbere yanje. Wanakuja mbele za. Bazabakunda. Watakaa kwa kiti. Ndahanuye muri uyu munsi. Mimi natabiri siku ya leo. Imana ikuzuza ubwenge bwinshi. Mungu akujaze hekima. Imana ikuheze abana b'ubwenge. Mungu apatie watoto wa hekima. Nimuzamure bika. Banzura kigisirima ndikirage. Acha kwanza kisirimba. Turacyarimo dufungura introduction. Yani tunafanya introduction. Nimuzamure bikazi. Pandisha utukufu. Sema haleluya. Hima mambo. Yanga ya sikasho. Amen. Ndakakubwira. Acha nikwambie. Nuja gutanga ishimwe. Ukitaka kutoa shukrani, tugatange puruya. Usitoe habari ndefu. Wewe uzazamuke. Wewe panda hivi. Ibisakuriza Imana ndibishaka ngo ubanze usakuze. Wewe yale ambayo utatoa. Ibisakuriza Imana ndibishaka ngo ubanze usakurize mu bantu. Yale ambayo yanampigia Mungu kelele hahitaji kupiga makelele kwa watu. Wewe wenyine. Wewe peke yako. Panga neza n'ubwenge. Wewe jipange na hekima yako. Nurangiza ubamukane. Alafu pande hivi. Izizo nibwira kubagirira. Mimi najua yale nawazia kuwafanyia. Si bibi ahubwo ni byiza. Si mabaya wala ni mema. Nimugira muke. Fanyeni. Muzamu. Pandisha. Amina. 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 Usifiwe Jehova. Amina. Imana ndiyavuga akihazamuka. Mungu hakusema wakati alikuwa anapanda. Imana ndiyavuga arangije gutanga. Mungu hakusema wakati alimaliza kutoa zabihu. Ariko ngo aryame. Lakini alipolala Imana iravuga. Mungu akanena. Imana
ntiyavuze kuko ari mu bitotsi. Mungu hakunena akiwa kwa usingizi. Imana yavuze kuko igitekerezo cy'ibyo yazamukanye nibyo byashakuje kumana. Yani Mungu alisema kwa sababu ya fikira ya ile ambayo imepanda nayo ndiyo imepiga kelele kwa Mungu. Waje kubatangariza. Tumekuja kuwatangazia. Umuntu urangaye. Kusikwe mtu ambaye atazubaa. Amashimwe yawe. Shukrani zako. Sakurizima. Ipigie Mungu makelele. Hiyo ndiyo topic. Hiyo ndiyo topic. Imana inamubwira ngo Mungu akamwambia nani muzosi tena kwa ndoto, sabi chushaka, omba kile utakacho. Ni muzamu nini ya microphone. Pandisha kipanza sauti ile. Kubekinga. Kweli. Kaza mugira igitero ngo kibe mwimbeho. Musikuwe na mkutano na baridi. Tuko batoto ya Mungu. Ni muzamu ibikanza. Pandisha kundu tubare, kundu tubwake tumeze neza. Hari abandi hano bene gihugu wako tibabonye no kundu bambara nkuko mumeze. Kuna wengine ambao hawakupata tutanga amashimwe tugasaba. Hiyo inaweza kutusababisha kutoa shukrani. Salomoni yahubuka. Salmoni hakuweza kunena maneno ya ghafla. Aravuga ngo akasema umpe ubwenge. Nipee hekima. Yo haubwenge. Angepewa hekima. Iyo wahaubwenge. Ukipewa hekima ubuha ubutunzi buruta amadolari, amahero, amapaundi, etc. Yani ni zaidi ya dola, ni zaidi ya mapaundi na vingine kadhalika. Ngo haubwenge. Alipopewa hekima, misi yose irabimenya. Na ulimwenguni pote wakajua. Iburasirazuba barabimenya. Kaskazini wakajua. Abanyabwenge barimo bakalikori na badarada na bene mahula bose barabimenya. Wenye hekima wote wakajua. Iyo wahaubwenge. Ukipewa hekima, isizi kumenya. Ulimwengu anakujua. Kandi ubwenge buvuye mwisho. Na tena hekima kutoka kwa Mungu tibuza bugashuka. Haiwezi kuisha kamwe. Tibuza bugira season. Haiwezi kuwa na season. Burakomeza kugeza impanda y'Imana. Muri iki gitondo. Mungu aongeze hekima. Ijambo rya kabiri. Neno la pili. Ni muzamuri biganza. Pandisha utukufu wa Bwana. Anatote ngo habaga abantu b'imbaraga. Huko Amatoti kulikuwa na watu wenye nguvu. Ndamukiriza mwene wawe. Musalimie mwenzako. Umubwire ngo hari imbaraga nyinshi ariko ndavuga zibi. Mwambie kuna nguvu mingi lakini nitasema mbili. Imbaraga ya mbere. Nguvu ya kwanza. Imbaraga y'Umwuka we. Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume. Igice cha mbere umurongo wa 8. Mlango wa kwanza mstari wa 8. Icyakora muzahabwa imbaraga. Mtapewa nguvu. Umwuka wera n'abamanuka. Roho Mtakatifu akishuka kwa ajili yenu. Mtakuwa mashahidi wa kunishuhudia. Imbaraga ya kabiri. Nguvu ya pili. Ni imbaraga y'uburame bwo kurama nizo mbaraga ufite warangiza ugakora. Ni nguvu ya kuishi kama vile ulivyo na nguvu hizo unafanya kazi. Umuntu udakora wese ndakarya. No kuvuga ngo umuntu wagiye mu mafungo ni umuntu utazukora. Iyo utahayikora ugomba gukomeza amafungo kuko nubundi bakwima ibyo kurya. Ntibabagize nabi. Yani, ni mavuzi. Biblia inasema yule afanyi kazi hata kula. Yego. Imani iraje kandi. Mungu anakuja tena. Ni mubaka bagira ngo fanyeni hivi. Haleluya. Hizo ni baraka. Hizo ni nguvu. Zari muri Anatoti. Ilikuwa hapo Anatoti. Ijambo rya gatatu. Jambo la tatu. Ngo habaga mu indwari. Kulikuwa mashujaa. Ubutwari. Ushujaa. Surusaku. Si kelele. Ubutwari. Ushujaa. Ni ukumenya igihe cyawe ukagira umusaruro ugaragarira population na muri society ukoreramo. Yani ni kutambua wakati wako na nguvu zako alafu unatoka mafuno ya kunyazira. Naho mugeze hari imbaraga mwashoye hano umunsi wagize yiyerekwa muri yale abantu nibasaba gutahura ariko muri retour nibasavuga ngo abatangaza yayo agitangira agatwangira ni ibintu bizashira. Alipoanza walisema labda itaisha kazi hii. Jarahome. Lakini imeendelea. Mbaraga. Ndaza hezi samatu. Yani hawezi kupea ulimwengu masikio. Indwari. Shujaa. Hawezi kupea ulimwengu masikio. Witinya ganduko imbaraga zawe zingana.
witinya genduko imbaraga zawe zingana Shusha. Nicho chatumye. Ndio maana umusuma Salomon. Siku moja Salomon abwira Abiatar. Akamwambia Abiatar. Mutambye uvuka na Toti. Kuhani ambaye amezaliwa na Toti. Naringe kukwica. Ningekuua. Ariko lakini sinkikwisha. Sitakuua. Uko narebye muri biblioteki. Kwa sababu nilitazama kwa vitabu. Sanga ibintu bine wakoranye na data. Nikapata mambo maine mliyofanya kazi pamoja na baba. Ya kwanza, waruzi gutanga morale mu gisirikare. Ulikuwa unajua kutoa morale kwa jeshi. Icyaka. Ya pili, wagaze utanga umusanzu nta mutuku wabaga kwikaye. Ulikuwa unatoa mchango wako vizuri. Hakuna alama nyekundu yenye ilikuwa kwenye buku. Hakuna alama nyekundu ilikuwa kwa orodha wa kitabu. Musalimie mwenzako. Uzutanga n'umusanzu cyangwa nduzi uta. Unatoa mchango ama hautoi? Azashakiwe ngo bamuhe. Yeye anatamani wampe. Nakora makwe bamushigikira. Wakifanya harusi wamuunge mkono. Ariko bandi nibayakora iwe. Lakini wengine wakifanya nimburi muno. Ikiwa uko hapa. Sikubwiye ngo rigito uruko nyinuri. Mimi sitakuambia wewe ni mtoe, lakini utabaki hivyo. Icyaka tatu. Ya tatu, nguwagaza wumvira data Daudi ngumushavuze byose. Ulikuwa unamtii baba Daudi kwa yale ambayo umesema yote. Icyaka. Ya nne, nguwagazwesha Israeli, imana ya Israeli agaciro. Ulikuwa unapea thamani kwa taifa la Israeli. Amakuru na yangana. Habari ni hizi. Ulintwari. Wewe ni shujaa. Imbulintwari. Ikiwa wewe ni shujaa, ni muhagurukana mashimwe asakuriza Imana. Simameni na shukurani zinayotoa kelele kwa Mungu. Icyakane. Ya nne, cyabaga Anatoti. Ambaye ilikuwa inaishi hapo Anatoti. Ngo haraborozi. Kulikuwa wafugaji. Kandi Anatoti ngo habaga ibiryo. Na tena hapo Anatoti kulikuwa chakula. Ahantu hose ibiryo. Mahali popote kuna chakula. Tarusakuruza ruhaba. Hakuna makelele. Ariko hari inzara. Lakini mahali kuna njaa. Uzomusanga umudamu yakanyereje ukazugira ngo wenda. Unapata mama amekunja sura. Yaraya kubitwa mwisho. Unafikiri labda amechapwa usiku. Ariko hari inzara. Lakini mahali kuna njaa. Abana uzubabona babe bakina no hanze. Unawaona hata watoto wakicheza nje. Mahali kuna njaa. Unapata watoto wamejikunja mahali. Tukaza tureba imirazi kandi wabo ndayo. Wanaangalia vibaya na tena kwao wana. Kintu usabwira Imana uzayibwire ngo Mana uzandindinza.
Kitu taambia Mungu, mwambie Mungu nilinde njaa. Imana yigeze kubwira Daudi namubwira ngo hari ibintu bitatu ngiye kukubwira bigomba kukuba. Mungu alimwambia Daudi akasema kuna mambo matatu ambayo yatafanyika kwako. Icyambere inzara. Ya kwanza ni njaa. Icyakabiri ya pili intambara igutera. Ni vita ambayo utapigwa. Icyagatatu ya tatu icyago cy'indwara cya mugiga. Yani ni shida ya ugonjwa inaitwa hivyo. Kimwe kugira ngo nzituregire ibintu bibi. Chagua moja ili mimi nifanye. Aravuga ngo akasema muri ibyo byose kwa hayo yote bwabwe ni ile utala ndagwa mu maboko yawe ibyo byo ko ari bitatu nta na kimwe no kwemera. Akasema mimi nitakufa katika mikononi mwako, lakini hayo yote siwezi nikakubali. Muri niba ture ya uzubwira Imana hapo abantu batokuva Imana uzandindiza yigeze kundya inzara. Yani hata kwa Morning Glory muambie nimewahi kuliwa na njaa. Mfite abana batanda barindwi bose bagira apeti iraturya inzara. Mimi nilikuwa na watoto 7 tukaumwa na njaa. Noneho ngenda muri Kampala mu mujyi ngira ngo wenda nabona naho nubona akazi ko kwikorera igikorwa ndakibura. Ndongera ndataha igihumbi nari nabonye cyo kuri imodoka kirahanuka. Konvoyera aranishuza akazacha kunkubitira mu modoka mfite abana barindwi. Yani nilienda Kampala ili nipate kazi nikakosa, hata pesa nilikuwa nimepata ikaanguka, hata kwa gari walikuwa karibu wanichape. Za gutabarwa n'umuntu umwe twari mu modoka naho yabonyeho nabwirije muza mubana n'abantu amahoro. Yego kuweni na watu vizuri, nikasaidiwa na mtu tulikuwa kwa gari. Abwira konvoyera uwo muntu wavugisha mureke ndishura ngo arangize aranishurira igihumbi ngo arangize ampeza imitwari. Akamwambia makanga achana na mtu huyu nitamlipia. Baada ya kunilipia alinipea 1500. Imitwari 5. 50,000. Yes. 50,000. Yewe namangenda ngura kawunga mbaha n'imboga. Kokere mwazumvise. Nikanunua unga na mboga pia. Imana ya Israeli. Mungu wa Israeli. Haricho yabarinze. Kuna kile amewalinda. Haricho yabakore. Kuna kile wamewafanyia. Hari amasengesho yabaye hano. Kuna maombi yamefanyika hapa. Imana yadutuma. Mungu ametutuma. Muzamuka na mashini. Panda na shukrani. Avuza induru. Pandeni na shukrani zinayotoa kelele. Muve muri ya dimension kuvuga ngo musomere Zaburi. Ondokeni kwa mambo yale inasema nisomee Zaburi. Ngo mushire mu isirimba. Muniwekee kisirimba. Ngo nyiramuco atangira haleluya 8. Alafu nyamuco apige ashauti haleluya 8. Kandi ngo dukomere Imana mashi. Na tena tupigie Mungu makofi. Iyo ni level y'abantu batigishijwe. Hiyo ni level ya watu ambao hawajapata elimu. Ariko abantu babonye amashimwe y'Imana. Lakini watu waliopata shukrani za Mungu. Umuntu yateguye gushima aza yategura neza. Mungu mtu akiandaa kushukuru anakuja vizuri. Alafu analeta. Kabwira Imana ngo wankoreye. Anamwambia Mungu umenitendea haya. Warangiza ugatanga envelope. Baada ya hapo natoa bahasha. Ukundu twambaye. Ukitazama vile tunavyovaa. Nabonye bavuze ngo ni mlete sadaka za shukrani. Niliona vile waliposema leteni sadaka za shukrani. Kumekuja wachache. Nonuku. Hivi. Kubaruye umuntu bosanga ari mu bihumbi 100. Wakihesabu hapa watapata 1,100. Abanyabwenge. Wataalamu wenye hekima. Ibintu by'amashini. Wanajua kupanga mambo ya shukrani. Tumesoma Yeremia. Erega ni intro. Hiyo ni introduction. Ngo humvikana ngo indu reka tuvuze induru. Kelele za shukrani. Kukasikilika kelele za shukrani. Sauti za shukrani. Kumvikana ijwi ry'amashimwe. Urusaku. Dukoresha iniyo kelele. Kumvikana urusaku rw'amashimwe. Kukasikilika kelele za shukrani. Hongera kumvikana urusaku rw'umugeni. Kukasikika tena sauti ya bwana harusi. Ya bibi harusi. Umukwe n'umugeni. Yani bwana harusi na bibi harusi. Noneho ngo haza kumvikana ngo nijwi ngo n'urusaku rw'amashimwe y'ibitambo. Kukasikika tena sauti ya shukurani za zabihu.
Murachari ko mumureba ndi mumuzi ni mwene Semujomba. Hamumjui huyu? Ni apostle. Iwabo ni Mibunda. Huyu apostle kwao ni Mibunda. Hali nao wavuki. Pale ambapo umezaliwa. Ayo mashwi amaze kumvikana. Hizo sauti baada ya kusikilika. Hakurama muti bagarukira aho ngaho. Lakini hakuichii hapo. Baramanukana ngo n'amajwi n'urusaku rw'ibitambo by'amashimwe. Wakapanda wakakuja na sauti ya zabihu za shukurani. Mnajua watu hao ni wenye nguvu. Hapo hiyo ni level nyingine. No mureke dusome abantu yo bakoze ibyo ngibyo. Iby'Imana zibakorera. Acheni tusome watu wakifanya hayo. Yeremia 30:19. Nari muri intro. Mimi nilikuwa kwa introduction. Ndio wabonye. Yeremia 30. Yeremia 30:19. Ukunda mndura habona. Kandi nzabagwiza ntibasaba bake. Banzu hagara. Utangirira aho ngaho step by step. Simama kwanza. Hazavamo gushima n'ijwi ry'abanezerewe. Hazavamo gushima. Kutakuwa shukrani. N'ijwi ry'abanezerewe. Na sauti yanao kuwa na shukrani. Abantu baza gushima ntibafunga masura. Watu ambao wamekuja kushukuru hawakunji sura. Wako tayari. Banezerewe. Wamefurahi. Bishimye. Wamefurahi. Hoya. La. Banezerewe. Wamefurahi. Bishimye. Wakwe wamefurahi. Komeza. Kandi nzabagwiza. Kandi abo bashimye naryajwe igihe umujya banezerewe nzabagwiza. Mimi nitawapanua. Kugwiza. Tawaongeze. Nitawazidishia. Nitajaza. Ama kuwaongeza. Nzabagwiza. Mimi nitawaongeza. Nitawaongezea. Iyo ni mani haivu. Yes. N'abantu bashimye. Ni Mungu anasema hivyo, ni watu Kandi wameshukuru. bafite izishimye. Tena ambao wako na Kandi furaha. banezerewe. Na tena wanafurahi. Ngo sinobona ukuntu no bivuga. Mimi siwezi uona vile nitaeleza. Uzuri hinzu hano imyaka yose iri hano waje takandu waserukanye hano none bitangaza. Wewe unalipa nyumba na ulikuja bila kitu. Uzubona amavuta yo kwisiga, uzubona korogate, mwe mwagaza mu iborosa n'amakara. Wewe unapata mafuta ya kujipaka hata Colgate. Nawe usigaye wambarira ibaya rigafata, ipata rigafata, urabiza amateka ukuntu. Wewe unajua historia yako vile ulikuwa. Nzabagwiza. Mimi nitawaongeza. Nitawaongezea. Iyo ni mani haivu. Yes. N'abantu bashimye. Ni Mungu anasema hivyo, ni watu Kandi wameshukuru. bafite izishimye. Tena ambao wako na Kandi furaha. banezerewe. Na tena wanafurahi. Ngo sinobona ukuntu no bivuga. Mimi siwezi uona vile nitaeleza. Uzuri hinzu hano imyaka yose iri hano waje takandu waserukanye hano none bitangaza. Wewe unalipa nyumba na ulikuja bila kitu. Uzubona amavuta yo kwisiga, uzubona korogate, mwe mwagaza mu iborosa n'amakara. Wewe unapata mafuta ya kujipaka hata Nawe Colgate. usigaye wambarira ibaya rigafata, ipata rigafata, urabiza amateka ukuntu. Wewe unajua historia yako vile ulikuwa.